تایبەتیان پیرواز و سیر و لەی دەم باش تەمەشەوان هێژا و برێز ئەزاد لە ئەحمەدم زێگەشتان و چند جارکە ژۆرە پێشکەش بکەم فەرموون دەستپێکەدا چەند گرنگترین سەرنووچە. دەرمانخانەیەکە باژارێ حەسچە هات تەقاندن. پشتی دەمژمێرێکی ژگرتنەی ئاسایشا پێدێ دو ڕۆژنەمەوان لە باژارێ عامودێ بەردان. بناوێ هاوارچوونێ پێدویەن خواردنێ بریا دەرگێ تلکۆچەر دەرباسی ڕۆژ ئاوا دبن و ببەهاین گران تێن فرۆتن. جوانێکی ڕۆژئاوای کوردستانێ di derya Yûnanê de jiyana xwe ji dest da. Piştî serdana Rûsya cerba serdana welatê Misir dike. Artêşa Azad li Sûriyê şer li dijî Daeş ragihand. سلابوريس دو گروپا كان ناسكري درباسي درمانخانه که تخا صالحيه یا باجار حس چابون و بومبه یک تیده و شارتن و پشترا او بومبه هات تقاندن لگور نو چگهانه آرکیل باجار حس چا گدو دمجمر 11 سبه گروپا که جی 4 کسان پیک دهات درباسي درمانخانه ولاتی کردی بناو محمد عبدالله یا لتخا صالحيه لباجار حس چابون و بومبه یک تیده و شارتن پشترا او بومبه درکت و هات تقاندن ده انجام ده خودانه درمانخانه محمد عبدالله بریندار بو و زیانک مادی مزن گهشته و درمانخانه و هین تو کس بر پرسیارتی آخواج و تقینه را اشکره نکریا دوان ده میداوی ده روشا اولکاری باجار حسچا گلک خراب بویا کود باجار حسچا ده اتومبیل و دکان تین دزین و تو کس نای گرتن و سزا کرن ایروویس به هزن اسایشا پارتیا پی دو روزنامه‌وانین کورد دماک و کار خوی روزنامه‌وانی دکرن گرتن بشی دمجمره که او هر دو بردان لگور نوچگهانی آرکیل باجار عاموده ایروویس به هزن اسایشا پارتیا پی دی نوچگهانی کانالا رودا و فرهاد حمو و یک کانالا اورینت فاروج خوبی دماک و کار خو ی روزنامه‌وانی دکرن گرتن و او برن ناوند اسایشه و پشتی دمجمره او هر دو بردان هجای گوتنه کو هزن اسایشا پیده دوان دم هداوی دا استانگیان لپیشیا کاری روزنامه‌وانی داتینن و گلک جاران روزنامه‌وانین کرد لباجارین روزئاوای کردستان دگرا بله تمشوان هجا لسر و مجارجین هرامان حسو پیامنری آرک مرج عاموده دم باش کاکرامان بله وەک نەهامەت دەنوچەیە خۆ دەژی گوت درۆژنامەوان هاتنە گرتن یەک ئێ کەنالا ڕووداوە و ئێدنجی ئێ کەنالا ئۆریانتە سەدەم چ بوون ڕامان بله براستی چەندۆ منظەما پاو ئەلیکاریە خەڵکی عەمودی کرد هەنێک جلەی کوردستانی ئەلیکاری کردن و بەلاتکردن سەر خەڵکن باژار گەلێک خەڵک هاتن بۆ vê ئەلیکاری ببن îro hebdû çûbanê yaxwanê ornêtî baroj xûbî rûda û ferhat hemû hatin bo raporekê çêkin ser vê mijarê lê esayişên pêdî hatin wan birin navenda xwe wan zêdî saetkê baxwişte û piştî saetekê wan vegerandin cê berêcim komela Sûriyên ya bo munezema paw alîkarî belav dike. Belê çi jware gotibûn asayişa pêdê? اسایش حتانا کشید نبود سرایچی بچیه مقطع بود گوشه خودمنایی و به ساعت که متجاز کردن و پشتیوری وان بردان. خورتانه گوته چه پرس جوان کربون چاوا او بردان؟ گوت نوبله که چی کنم چی خوازن گوت یعنی ماتن ویچ که چی ما گوت بوم روزنامه‌وانم خوازن
بیرا بنقلین معتنی کاری خوب کنیم کاری میل و دا خودتا رفاست کر بو ام دینه اقصدی رو بش مرچه به ام فازن ام کاری خود به شیواکی آزاری ام شیواکی فرمی بکن. بله رامان روش نها چاوایل باجار عموده. راستی روش عموده روش زحمه بیوک همو روش روجوای ثانی دیگه روش زحمه بی خلقی عموده بیش تنابر بدن باجار بدن درن هرینه درن ترکی بیش بر اوضاع معیشی اوضاع اقتصادی جلکی زحمه تباسی باجار. بله رامان گلک سپاس پیام نری آر که گت مربو سر هلا تلفونه دم باش. پازده کمیونن آلیکاریون مروواهیین لنافچه قوسر هاتبون کمکرن پشتی 5 روزان هاتن آستنگرن دریه سینوری دربه سیرا در باسی روزاوی کردستانه بون. لگور نوچه او پازده کمیونن کپیدوین مروواهی باردکرن پشتی 5 روزان لقوسر هاتن راوستاندن و هاتن آستنگرن دو ایواری در باسی روزاوی کردستانه بون. برپرس شاردریا قوسره و نسبینه کمیون رادستی آلین پیوندیدار لروجاوای کردستان کرن تاوی کو دریه سینوری دنابرا باکور و روجاوای کردستان دگرتینا لیبلی گلک جاران او دریج با آلیکارین مروواهی تنوکرن هجای گوتنه کو دریه دربه سیل آلی روجاوای کردستان دست پارتیا پیده دیا. لگور جدرن لخالا سینوری درگه تلکوچر هاتن اشکره کرن کوری و بریا خاله یا بسر پی دیوا اوفیسین لیلانه ین هوارچون اوا کرنا کو رخصت ددن هنک بازرگانان جبو در باز کرنا پی دوین خوارنه بروج اوا بریا اوفیسا سرکل بغدای و پاشی اف پی دوی ناین دابش کرن لسر ولاتین روش اوا لی ببهاین گراند بازاران باجار روش اوای کردستان تین فروتن. هروها لگور همان جدره کو اف بازرگان پیوندین وان با اوفیسا بازرگانی لروبریا کانتونا جزیره هیا جبورا دستکرنا پید وین خوارنه پشتی دانینا هنک پران کو پیده رینا دا بازرگانان در باسی سینور ببن جعلی اسایشا پیده کمیونین بازرگانان تین پاراستن ددمه در بازکرناوان با باجارین روش آوا. جوانکی کردی بناوی دلیل فیصلیه کو دخواست بچه جزیره رودس یا یونانه دگل 6 سوریین دن ددما کول گمیه که نیچیر سوار ببونج ترکیه رجا دوشمه و مهدا هروها برپرسه هوارچونین یونانی را گهاند بون. کو دخواست جوان هاتبو کرن کو به هوارا و گروپه و بچن لیقا چاقه وان یکو دگمیه دا وان گمیا وان جه ترکیه بر بیونانه و دبر جنکه او هر شش خورتان خواست کو بزوره اوهنه خواباوه جن ناف دریای. دلیل جی دناف وان جوانان دبو. هجای گوتنه کو دلیل فیصل تمنه 26 سالیا خلک گونده درنا قولنگایا بسر باجار تر بسپیه و یه روش آبای کردستانه. دلیل خوندنا خویل پیمانگاه تکنیکی هولیر تمام کر و پشترا وی بر خدا ترکیه و دخواست بچه یونانه. حتی ها در میوینه ها تیارا دست کرن. بریامه که هیزن یپگین بسر پارتیا پیده و جوان کردی بناوی محمد عمار و خالوی بناوی حسن احمد گرتنو حتی هاتو خبر لسروان تونیا که هر دو جگونده سوری نزیکی باجار تل حمیسن و لباجار قامشلو هاتبون گرتن بلی تمشوان انهجان هاجی لسر ویم جاره جوان قامشلو چالک وانج باجار قامشلو مره سر هلا تلفونی بلی کاک جوان دنباش دیار تلفونا ما هاتیه برین امی جار دی هول بدن به کاک جوان را پیوندیه بکن. دبن بانگوازیا پارتیا دموکراتا کرد لسوری الپارتی پارتیا کیتی کردستان پارتیا وحده پارتیا کیتی کردی پارتیا آزادی باسکه مصطفى اوستو دسته گشتیا جوانین کرد و هنری خستنین دن و سبا روژا اینه خو نشاندانه که لدارخن لباجار قامشلو جوا پشتگیریا مافی کردان لسوریه کو گل بخو بریارا چارنویسا خو بدم خو نشاندان و برانبر مزگفتا سلمان الفارسی لتاخا عنتریه بریوه بچی
تێزانین گۆگەلێک ژێرەخستنە ناودەوڵەتی و حکوومی لە ناوا کامپا دۆمیز کار دکن و بتایبەت ji بۆ kesên nexweş. Rê tevî ku alîkarî ji wan re têkirin lê gelek ji wan gazinan dikin. Zanyarên bêhtir divê raportê de. تێناسین گۆچەندین ڕێکخراوە نێودەوڵەتی و حکوومەتی لە ناوا کامپا دۆمیز کار دکن و بە تایبەت جوان کەسێن ڕەخۆشە و گەلک یارمەتی و ئاریکارین ژوارە تێ لێ ئەو کەسێن نەخۆش وان یارمەتیە نابینن تەنێ ئەو کەسێنە بەحاجەت وان ئاریکاریە و یارمەتیە وەردەگرن گۆ ئیرۆ بەدەهان کەسێن نەخۆش دژین لە کامپا دۆمیز بێ ئاریکاری بوارە ببێژە ئالیەن وان ڕێکخراوە. الريفة بو أسهاتما بصير فينا خوشيا خو بابي من خدي تشتكل من حاصليات ضبط علينا ضمير محاصيل قوش كيف برازابي خدي جنطة من الريب خدي شلا من الريب خدي تشاجع مفع عمليات كلية خدي دل من الرياس قربانو خدي زارو كم الشغل عجبنا درماني من خدي هذا درماني من لفرينا مشي عندي سوري. طيب أبا ريكاري يقول فقيرة بلد نا والله تشلو قهايا بابي تنقهايا من خديت المرشاهد بي كذب عن كابي باختيابك ما عن كابي رابكم بابي من دالمة بخيرات مو تقول ذات شبون دروجيد دروجيد دالمة والله بس يسال والله بلد كلن تقول ايمن دالمة داخل كذا دالمة أريكاري نادمة تشتك ندانمة والفيدريم كفيل من برتيه از الفيدريم جمله وكي خم وتشتك ندان أريكاري مطمي بيتشيه ندانمه نولو قبانو ما تشبيجم أذيابه والله توتان بيجم دبيم جران توتان بيجم تێزانی گۆگەلێک ئاریکاری تێن ناوبەرە کامپا دۆمیز بۆ بەلافکردنەوە لەسەر کەسێ فەقیر و محتاج لێبەلێ ئەب ئاریکاری بکوڤەت چن و لکێتێ بەلافکردن پرسیارەکە دەبێت دەریا ڕێبەبەریە کامپا دۆمیز تێدانین بۆ بەرنامە ئارک جەمیل ئۆسێ کامپا دۆمیز. بله تمشوان هجا تليفوناما بجوان راهات جريدان جوان دم باش شقام شلوت بمري بله تشي آقاهي اللي جمتهنا للسر قرتنا محمد عمار وخالوي حسن أحمد صدمة قرتنا واتشبو بله صدمة قرتنا خالي أيمن محمد عمار أو الجندي شورى بن إيد سربازاري الحميد أو شري الحميد يتشيبون أو جندي هيدولاي باطن هاتنا طامشو أو خالي أيمن نبي حسن أحمد عليا أو يا باطا هاتنا مالا كوريت باطا أيمن جروبك إذا يتكي درباسي مالا وابون والناس سمعوا ميدان جدا انه جندي شورى انا سربازير حميده او برتن او برن ابا هيبك سربتناوات شيبو يعني جبرجو جوي جندينا افكس هاتنا قرتن يعني صدمنا دي هنا بلي نانا او صدمه او بدي صدمه كمين سر ولهم انا كي بعض جو هاولتوري واقندا وادقرن اقول الله قصدي جلك قرتي هنا لمعلوماتي واحدة صنوا اشكال بكين او 7% بو تشنا خراب وبكين يشبه ولو قلق قرتي هنا بله نهاد كي جا زنداني دنا كاك جوان تمام افهردو كتسي قرتي نهاد كي جا زنداني دنا لكو ديرينا انا أيمن مخالفة الوزارة قام شلون مؤسسة شمطوا هيا يتجيش فرق كريه نافندك قرتيها أصلا أو بالعادة كثير قلت لهم بقى طايشة لطايشة يشوفوا بيناتنا وكانها مرات ويجد برتين بكن نافندك طايشة الجمعية فيدي ببرتاواجي نكن ومن بين الجمعية عم بشكل سري نزانا لقلب بين برتاوي نكن بله ومروفي واناتشن السردانا واناكن او نزانن بيروشاوات شاواي دزنداني دا لا رافيتا هي طبعا يجبر بيوقتها نقدر كيف يعني رينا دوا دربات من موافقين زيارات الجمعة بكن حتى يعني جوان ظروف كبيرة ومزوجة في ركاي كينيا وبعدين أيمن أول هاتنا كردستاني وكثير يعني أوجد أشخاص كحاول الموافق وبين ناس من روشاوة سوا يفقى بين الجماعة وبين نفسهم وقلب شيء مثلاً. بله جوان روش نهال باجار قامش لو چاوايا.
راستی روشا دو رو زحمت به يعني وكان ها او قرتن بو ايش بناز كرداده ولا بو ايدي يعني عالم كثير قصه خدا يعني كثير شيء ناقي هي تي قرتن وتميلوا زحمتيه قرنا كهرباء ويرو وكا مالك الطاقه عن طريق هذا شوطانين صدمه كهرباء دايو ثانيه وخيني شوطيه ديرك تشاربارو كهنا وزلامي وصاد ونقوليه نحا زراع يعني كاوي كي بمعينه ذا يعني زيانه مادي قهشنا اف مالا هاتي شوطاندن لا وبس يعني وقتي مادي او ضرابي مالي تريزون تشتري شوطينا لزرار نقها زاروكا وبيركي بله جوانج باجار قامش لو قلك سباسيا باش دارياتتكم تبينت خوشيه ده دول کامپا قوشتپا و با آمده بونا گلک جپنابرین وی کامپ سمینارک بناوی رولا جنه ده جواک ده هاتل دارخستن. جان باپیر او راپور جمرا آمده کریه کامپ هفرب بینن. ده لکامپا گورگوز که دزگاه خیرخوازیا برزانی لگل سنتر عثمان صبری یا جواکی سمینارک بره و چوج آلی دیا جوان و لسر رولا جنه ده جواک ده چکون و چنه و ها ده سمینار ده گلک نمونه آنین زمان و پیوانا جنا کرد به جنا جیهانه و جیرانا راحت کرن که چاوا جنا کرد رولکی وی گرینگ هبو ده جواکه ده جنا کرد ده جواکا کرد ده اصلا نجنکی بنتستا جنکی سردستا جنکی میر او فضل دیا سر نفس خواه او کسین بشداری و جوینی بوی گلک سودو برجواندین خواورگرتن جبر سیمینر لسر گلک خالن گرینگ راوستیان ین گریدای جیانا روژنا یا جنه و نمازه در روشک و هادا که آورته بویه او ده پنابری دا دجی و یکی جبشداران و ها دیتنن خواهانین زمان سمینار سر ما في جنيا وأمكالك كيف غشن بسيرفيس سميناري وإن شاء الله ما فايدة جديدة وهجيا أم ببير بينم كو قالك جنو ميري خلقي كامبا قورا كي تفليفي سميناري بون وبشدار تيدا كرن تشتي هاري بالكش دوي سميناري دا ريزگرتنا مزن جنر خي جنيرا دهاتا كرن وكي كو كرد بجن بوكو زاوا خوشکو برا ده و باف ملت کرد دبیجه ده و باف دبیجه خوش و برا دبیجه جن و میر دبیجه کچ و کور دبیجه دوتمان و پسمان دبیجه بوک و زاوا ده نخو بتنه اف دانستاندن اف ناو آنین همی ناو جنک پیشگیه اف پیوانا برنگکی زانیاری بکار هاتنه هر دم گوتنا جنه ده پیشیا یا مردایه و واجیته واتیا ریزگرتن لجنه ده جواکا کردی دا محاضرة كلكي خوش ديد ومدفي محاضرة نديب أم ببن وكلكي خوش باوريش به مصطف نينا ایرو لکامپا کشته به دزگاه خیرخوازی برزانی و سنتر عثمان صبری سیمینارک بره خستن لسر مافی جنه جعالی هلبستوان و نویسکار دیا جواندا جبوی برنامه آرک کشته به جان باپیر پشتی سردانا شاندا هفپیمان بوروسیا سروکی هفپیمان احمد عاصل جربا را گهاند کوروشا هفدیتنان بو وزیر دروی روسی سرگی لاوروف گلک ارینی بون کو هر دو آلیان تکسکرن لسر گرنگریا جیب جیکرنا بندن جنیفا دوان هروها لگورجه درین دیپلوماسی کو لاوروف بشنیار کریا بفرهکرنا شاندا اپوزیسیونه ددانو ساندنین گرا دوام کج آلیه خواه جربا تکسکریا کنها کوالیسیون بروی که ودچا بتفدیبونا هن آلیان و کسایتین دن بو شاندنا خواه جنیفه لجربا بتوندی رد کریا کو کسایتین پیوندی وان برژیم رهبن تفلی نابن پشتی سردانا سروک کوالیسیون اجتماعی سوری لروسیا دوهبری خدا ولات مصری جبو هفدیتن ببرپرسین وی ولاتی را درباره کریزا سوری بکن
هەروەها و لە گۆڕژێدەرێن بەرپرس دە کوالیسیۆنێدا و جەربە هەفدیتنان بە بەرپرسên مصری و کۆمکارە عەرەبی رە بکێ دەربارەی پێشکەتنên داویە و ئەنجامên جنێفا ددوان و گاوێن بێ جیبجیکردن دە قوناغا دووەم ji جنێفê ku we îro cerba li gel emîndarê giştiyê Komkara Erebî Nebîl Erebî re biciva. Ji bo hevrêzkirin derbarê gera duwem ji danûsandinên cinêfa didwan di navbera rejîma Esed û opozisyonê de. بله تماشاوانên hêja niha jî li ser mijara cinefê û seredana Ehmed Asîl Cerba bo Rûsya û Misrê em diçin aliyê mehvanê xwe li stûdyo Xalid Alî nûnerê Yekîtî Kurdistan. Tu bi xêr bê kak Xalid. Spas. بله وەک niha me di nûçeya xwe de jî dît çûna Ehmed Asîl Cerba bo Rûsya û niha paşî wê çûya Misrê. Birayata ti fêda ti sûd wê vê seredanê hebe? Pêşî dema te û guhdaretê hêja خێر بێ یەکەم تشت جنێڤ وەختی هاتی کرین جنێڤ تفاقێک بوو ناوبەرە هەردوو هێزێ مەزن دنیایدن رووسیا و ئەمریکا هاتەکردن فەف سەردانەها گرنگایە گوێگەلکی مەزن هەیە ینی لەسەر وێژی چۆناوی لور و گوتناوی ئەن و تشتێکی ئاخافتنی هاتنکردن ئەرینە ناوبەراوەدە باوەرم ئەوە یێ داماناتنش رووسیا وەرگرتە بن بۆ جەولات دوویەم یێ گفتوگوی جنێڤێتێن کردن بەردەوام بن تێدە هەروەهاژی بۆ فرەکردنا شاندا ئۆپۆزیسیۆنا سووری بۆ ژنێڤێژی ئەو ژ یەک خاڵێ ئیرۆ لە قاهیرای سەروەری سەکناندن سەرۆکی کوالیسیۆنێ. بله وەکن هاتە ژی ئانی زمان civaka navdewletî ji opozîsyonê dixwaze ku şanda wê fireh bibê. Rayata serveyekê çi ye? Yani heger ev şanda fireh bû wê çi tekî ser bixê di cinêfê de? Ne meseleta şand fireh bê şand bîne ser nûneratiya gelê Sûriya yani gelê Sûriya hemû bejdar bin wê opozisyonê de niha heta îro koalisyon em karin bêjin eno keyan yan heykelê opozisyona Sûriyê herî mezin e hemû beştê de bêhtirî beşatê de bejdarin e. Dema nûnertiya şanda opozisyonê hemû opozisyona Sûrîtê de bê bi merjnê ew kesanê tê de bejdar bin ti peywendiya bi rejîma Beşar Esed re tunebê ew e hingî wî demî yê bêhtir yê nûneretiya gelê Sûriya hemiyê bikiştiyê bike û biryara wê jî bicîbê hem li erdê jî bikarê çi biryarê bide cêvecê bike tê de. Belê gerayekê ji cinêfa diduwan te çawa civînê wê de dîtin te çawa nerxand? Baweriyan bide yanî heta roja ji berî talî jî girêdana cinêvê cihêgomanê de bû yanî. Yani heta êvara wê nûkanê biryara kotayî hate ya taliyê hate eno hem opozisyon lê bejdar bê. Rejîmê nedixwaste bi çi rengî bê herê serî. Girêdana cinêv gavekî gelekî pêş e. Belkî tiştekî wa mezin bicîna anî bê bes yekem tişt ew rejîma tundira û ya kes qebûl nedikir hate qebûl kir bi hebûna hemû hêzin navdewletî ku nûneretiya Sûriya du hêz dikin hêzek rejîme hêzekî tir jî opozisyona ev e xalekî herî mezin bû rejîm qebûl nedikir heta bû awayî çi rengî qebûl bike çi rengî tê de bi afêj ne qebûl bike ew gavek bû gava diyem tê de vekirina deriyekî ji bo çareserekî siyasî grîza Sûrî. Yani wekî em zane ev 3 sal derbas bû ji marekî herî mezin xelkê Sûrî hatine kuştin hatine talankirin derbi derbûne. Bu hela çaresera eskerî حتا îrojî ne rejîmê kariye serkeftinekî de bikêne opozisyonê kariye gavekê de bavêjî li vê yekê de jî civata cinêv ez bînim gavek li pêşe û her wiha pêşî werê girêdan jî hem cinêva yek jî wekû Encûmanê Niştimanî Kurdî hêzê netewî Kurdî nêv dene ew pêşgirtiya cinêva yek jî kir û cinêva do jî kir û bejdarê tê de. بله اگرک هیا کو ایران جی او جی به آلیک ج بشداران د جنیفا د دوادا یعنی برایته اگر ایران ل آلیه رژیم آمده بو تدبینه و به او جی آلیک د چاره سریه دا یعنی پرزگره کا بهتر زیاده تربکی یعنی باوریا مد سریه یعنی ایران کیه ایران بشکش پروبلمت سوریده هزا یکم ده هرمه ده پیشگیری رژیم بشار اسد دکی بس هبونه ایران تیده و قبول کردن ایران جبری حاضر بوناوی تیده بخال جنیو و یک وری کردن ادبینم انو یک گاوه کیل پیش بده وقتی قبول بکه انو جه بشار اسد سوریا پاشاروج ده تنه و خالا وری مناقشه کردن
او جی هیزا خود هندره سوری ده بکار بینه جبو حکومتکی کاتی ورد درست کرن همو صلاحیات دولت پیبه جوان استخبارات و عسکریت ارد بینم گاوه کی لپیشه ایران رولکی مزن هیئت هرمه ده ایران به ایران چاره سر گلکی مشکله بس پیوسته ایران دان بدان به مافی گل سوریا بده نه وکو طرفه کی تشرده حتی ایرو دیمشاندن و وگراندنا یعنی وخواندنا ایران جوات عول ده هاته کرن و هاته وگراندن لبر چند خالک هبون اپوزیسیون دینابون و چند خالک هبون هر متحده دینابون یک شوانجی قبول جنیوا یک یا دویم انه هیز خوی ارتشا ایرانی جناب سوری و ریکشاندن جبر ایران براستی لسوریا ده گل رژیم بشار اسد شر گل سوریا کی بله چه رخنیته هن لسر امور عالیه کردی ده جنیفه ده رخنیته چبون لسر شاندا کردی باور دکم مسئله رخن یعنی ایرو بلا ام زلالی بیجن ام کرد روجاوای کردستانی ده کردستان سوریای ده ده چبونه یکم حزا سیاسی 57 ده حتی ایرو یکم گاو و کرد لسر آستکی ناو دولتی بجداری جواتکی و احاده بن بله يعني ام بيجن رخني هبن سر باور دكم رخني باشي مثلا هبن مثلا كان رخنه كي بيجن وتارا جربا ده مثلا ناوي كردي نهات زلال كرن مثلا ناوي اينا هات قوت ناوي اينا كردي نه دبو خالني وها هنا بس اگر ام گشتي لبنيرم باور دكم گاوه كي بوزاتيفه لپيشه كرد ايرو وكو لهستوانه كي لسر جغرافيا سوري جهه خوديتنه کرد ایرو او کسانه وفد کردی لجنیو ده نونرتیا گلی کرد کردستان سوری دکن و کو پیکاته کی سرکی ل پیکاته دولت سوریه بله يعني شاندا كردي براياتا جراد دوادا وكاربي خو اثبات بكي وك شاندا وقلي كرد نرتياواتكي ايه يعني خال اف برسيارها باور دكم دبش يعني بشك مين سر لبر ایرو شاندا اپوزیسیونی یک شانده کرد بشکن لوی شانده یعنی هگر سرکفتنک هبیم سرکفتن تونه به او شاند هموت ده بر پرسیاره دمل کردی ده یمت ده مثلا ایرو مثلا 4 حوال هنه ل نونردیا انجمن اجتماعی کردی ده بجدارن او ناو برا خودویچ کن بجم دو مهلت هدا جناب برا جواتا یکی و جواتا دو یا ده هی و دست بکی باش گفتگو هات نکرن باش شروع هات نکرن باش کسی پاسپورت دانستانواره کرنه وکی تیم کی هفدوره ایجدکن و پیوست ام همی پشگیری وابکن سرکفتناوید مینه پشتی جواتا ده هیوده انجامه وده تین خویا کرن باوریامه ده هر پنج حوالجی جهرز و تقدیر و احترامنه هم خبرت کی وای سیاسی درج هم استاف کی باش ها شورمنده شواره یه بکاری داخوازا نتوا کرد جنیو ده بشكي مازن جيدا بيج دبدي بله كاك خالد اميج جنيفا دوان مهرن مجارك دن مجارا كانتونا كون هاري ببريك دمكي لرجعوي كردستاني هاتيرا جهندن راياتا بتواهيل السر فيري ببريه تشاوابو يعني ديروكا كردستان ده حتى جبري چند هيفكي ده تشتي مازن هبود ديروكا كردستان مازن ده پارشابونا يكم بو ده چالدیران ده و پارچبونا دویم بود سایکس بیکو ده ایرو وقتی هم کانتون کردستان سوری لید نیرن ده به دابش کرنه کی دیتر ایرو اویره و بریه هکر تبگشتی لید نیری یعنی هبونا کردستان سوری کریه جه مترسیه ده یعنی ایرو ده 4 کانتون چکرنه او کانتونه گریدانه واب چرنگیه بر پرسیاری و پروژه جیل دمکی داد بیشن مثلا جغرافیا ام تحدید ناکن نشان ناکنه جغرافیا جدیده تونه اف گاو هاتی کرن دابش کرنا کردستان سوریه تشتکی مترسی کی مازن نل ایرو هل پاشا روجا هبونا کردستان سوری ده و هبونا ناسنامه کردی روجاوای کردستانی ها مترسی کی هری مازن سر ها اوه هکر ام بگشتی لبنرن اگر تفصیلات ویجید بجم گله آخافتن سر تکرن جبر ناسنامه وی چیه ایرو مثلا کانتونک هاتیه کرن پروژه هاتیه کرن ناسنامه وی چیه ناسنامه وی الامه ديمقراطيه چیه پناساوی کی کریه کر هاتیه کرن رنگش رنگی دیترجی گلک پروژه و حال دنیای درباس مونه بلکه پروژه هری نزدیک ما و پروژه همو فشل جهانیه پروژه هری نزدیک ما پروژه لیبیایه یعنی اف پروژه کانتونا و لیجانا وکی بحث دکن
دمك بشكي وين نزيكي سیستم سیاسی لیبیا او سیستم ما تمامتی بشکش بهارا روشلات ناوراست و بهار عربی مدیت ملتی وی چوا بردارابین برهماوی چبو یعنی اف باور دکم اف کانتونه ها تهویا کردی دتونه کیانه که هاتیه کرن اف کیانه هجی خالا ویا سرکی وکی مولد نیره جبرتن اسناماوی تونه گاواویا یکمی کو هبونا نتوا كرديد كردستان سوريا ده شندري خواله بكي يعني برايتنها وك خوناغك امتير درباستبن روج اوي كردستان ن بيوستياوي بريفبريك دمكينينا كو دوري خو بكيماسي بباريزي جوي شري افشر نزيكي دوري وينه بهنكي ملتي وي كيم زيده هنكي ارام بجيد دوري خدا باور دکم یعنی همو هزه کردی لسر عرضه 3 سال و حتی ایران اف یعنی استراتژیکی سرکی بول جما خو پاراستن بله تبلی شرع قریج نبن اف شرع سوری دبه بس ناسنامه دور خوش ام جبیر نکه پیدکاری بو به که بجیب که یه رژیم سوری سرانسر سوری نه بس رژیم کردستان ده حول خدا هر دو سالونی و اول هر نوه شورش برو شر برو کشتنی ببین بله تفکر کردی برو شر نچو من دورمه برو شر نچو او هز شرجی در کتی مدید دست رژیمش قیده مخابن هز یکم یا شر کری و حتی لجهنا در وی سینوری خو پاراستنی جی شر هاتیه کرن ام تف بیرنه هزکی کردی هبه ام تفبیر هنه هزکی کردستانی نتوی هبه نه هزکی حزبایتی هبه هزکی حزبایتی هبه بو پاشا روش بو شرکی ناوخه لبشی تیر کردستانی ما آزاره وی دیدنه یعنی فلبروی اتفاق کرد اتفاق سیاسی کردی او گرنتیه گو کرد بکاری خواب پاریزی برنگ هر ملکی برنگ کی به فکر بجز خواب پاریزم کردا هم نزیکی خوکشتنیت که هم نزیکی فقیرتی و هجارتیا روزانه عمله گهدار دکن انو خلک مل کردستان سوری چند هجاری دنه پیداویستی جیان توننه ته پیداویستی امنیت توننه لشاراده مخابن اوجی همی ایر وقت عمله بنیرن اداره که امر واقع در کردستان سوری ده ده تشتکرین کانتون او بر پرسیارن اف نتیجه وا سیاسته و پارتیا هنه ایر وقت نان تونه به وقت فقیرتی هبه وقت هجاری هبه وقت امنیت تونه به او بر پرسیان لبر سیاسته او ایرو خود بین حکمران او ایرو خود بین سلطه که امر الواقع الور او جی تحمل نتایج و سیاسته دکنه بله نها هجر ام بيجن ريفابريا دمكي وك نها تعني زمان جيبو امرك واقع باش قال لك نرين دبيجن دبي اف اداره وي بتشي قال لك جي ددن خويا كرند نفساندن خودا دبيجن دبي ام بيج دغريا في ريفابريا بكن تشاوا ما بي ريفابريا كا اللي صار عدد تشي وحمايتها قال لك كرد كيل دفاري باش برايته هجر ما و ميكانيزما تبليبونا انجمنه ود جوي ريفابريري تشاوابي يعني و رولا انجمنا اجتماعيه كردي وتيدا تشبي يكم تشت يعني او اداره يعني او پروژه ها ایرو لعرضه مشاندن ناسنامه و هز پای و ناسنامه انجمن اجتماعی کردی لبدو جداه يعني انجمن اجتماعی کردی ناسنامه کی و نتمی دموکراتی دیاره برچاوه امجه باز نادم اف پروژه هی تناسنامه و نتوی تونه پروبلم هری مازن هبونا ما پروبلم نتوی تندور کردستان سوری دی چوا چاره سر ببه ام رضا ما بو نتوی دیتر بو بیکاتی دیتر لدور کردستان سوری ده ام نه شونک جدانه ایرو دابشکرنکی تاریخی هبو دیروکی هبو کرد بشکی کردستانی ما بن دست سوری ده ایرو او چاره سرکرنا نتوی نوی کرن ناو کرد و ناسنامه کرد نوی چاره سرکرن تشتگی نایی چاره سرکرن برنگ حواله ما ایرو حواله پیاده ده ایرو نشان کرین و سر عرضه ایج دکن تشتكي وي ومثلا نتويب هفدورتنا نخوا پاراستنا كرديه بتكاريان كان بين خوا پاراستنا كي ايديولوژيك يعني ايديولوژيك هي او بكاتي هين بن سهاوي ايديولوژيه ريبرك هي نجهني قاشيه بنوي سيداتي مشاندن ريبرك كي جدروي كردستان سوريا نه هندري كردستان سوريا دويم خال انه سيستم هاتي دانين سيستمك
رازیبونا رنگك رنگا يعني رازيبونا ريجيم لسرها لبر جبري صالوني وكي بريارك بو ريفورم دلخو ده بشار اسد شيكريم يك شوا قانون اداره محليه بو ش قانون اداره محليه ايرو افر بريار جهي بشكي مازنجي جبجي كرنا و بريارا وزاره اداره محليه ده ففي رنگی ده تقاطع ده ام خودیوری هفت بینن ام بینن یکم خال انه پرزگریک ان توی کردی دوی بجیبه اما کی پک هتا کی سرکی سوریه ده یادی تر کردستانیتا و خاکی وری نشان کرن اف کردستانیتا ها نه برواجی انه نتوین دیتر یان پک هتا دیتر رزل و وری کردن مافی و وری کردن شریک مبن و دیرو که ده شریک مبن فلبرفي ادبينم تشتكي قالكي قرصتي دها نقطة يا هري جرينج ويا هري مهم او كسي اف بروجي كريم دمكي باش دواو انجماني هفدورة ايش كره يا كم خالب هفدورة تفاقرين بجي باجي ناكرنا يعني او كسا مجي شركاتية تنا مجي هف قبول كرنيت تنا او بس خراص دبينن بس تشتي خال سر دبن وقبول ناكن كس بواره پیشنیاری واهبن یان رزگرتن بکسی دیتر هبن و خرا قبول بکن تشتکی بو پیکاتی بو نتوا کردی ورده همی ولی قبول کن او چند گاف هاتن کرن چند پیشنیار هاتن کرن و مجلس کردی کاری دمکی درج ده گفتگوه کی جیب کی وارداکتا و یکش کسی دامزراندن آیا بین بس مخابن او قبول نکند لحظات حالی ده و هرچ بناوی خو تفده میکرن و خلق دعوت کرن و گوهران کاری تشت اتفاق هاتین کرن سر چی هاتن کرن بله كاك خالد أمي هرن مجارك دن أو إيروسي مجاري مي سرك هبون أمي هرن سر يكيتيا سياسي يكيتيا سياسي أفدمك أنجي بشك نجي فهي دمك بحثاوي تكرن وكونغريوا على اساس هبري دمك هات بالدار خصن جبرتش كونغر حتى انها فيدرن جيما جبرتش قال لك خلك برستكن جبرتش كونغري كيتي درنج ما جبرتش كيتي خورانا هنا سدمتش نبراياته يعني پیش باور دکم خالا یکم تیده بحثی بکن فرده یکیتی سیاسی خوب هر یکیتی که ناو برای دو حزب سه حزب يورن سر هفدو يان بروجكي ديتر يكيتيا سياسي نا يكيتيكا ناو برا سي بارتيا تنيده سي بارتي هنا رخصتني وا اندامي واي تفلي هفن بروجكي شوردين يكيتيا سياسي وقت بروجه هاتي كرن هاتيا فاجينك جيانا سياسي روجافاي كردستان ده كردستان سوري ده چوا دامزرانا يكم بارتي السوري هاتا كرن ناوي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا هاتا كرن ده 57 ده ايرو اوا فاجينك شوي بارتي را نتیجه کنگره یکیتیا سیاسی نه یه جمارا هر چهار پارتی اف یکیتی چکریم اف پروژه که فکریه پروژه که خود بینین و نرتیا خطا نتوی کردستان سوریه داد که دبینی خبر پرسیار نه بس برپرسیاریا و هر چهار پارتی سیاسی بهتر کسی کسی نتو پرست لهندوری کردستان سوریه ده و تلای سیاسی و نگری دایی باور دکم توزکی تأخیر بو ما تخواست لسر ولی ام بیجن نبیجن پروبلم هبون روشکی گشتی هبون روش هبون از خبری دادم یعنی او پروبلم دمکی در باز ده مثلا حوالن دیتر هبون هندوری یکیتیا سیاسی ده درکتن حوالن دیتر تولیبون دمکستان روشا روش اوا بگشتی در باز باندوره ویل سر هبون ایرو هم گهانه خالکی تالی یعنی دمکی نیزیک ده برچاف کنگرت ادام از راندن هر تشتوی خلاص بوه کمیته آماده کار هیا او کمیته آماده کار هر تشتی خواه بیک آنیه مایه گریدانا کنگر مسئله لوجستی به و گریداینه توی دمیده او برپرسیاره موعده کی دینه دمکی هری نیزیک ده کنگر اگه جمتهانه کنگی بیل داخستن کنگر خودی او کمیته برپرسیار برده عاده و کمیته او کمیته جبو مسئله امنی هنه هاتو چون هنه جه کنگر او تشتانه همو عاده وانه بس نو یعنی مزگینی که بو همو کردستان سوریه دمکی هری نیزیک ده اف کنگره وری گریدان و یه پارتیان نوجی در که به سیاست اکنو به میکانیزم نو به پروژه نو و بگاره هم هیوی خورتا و هیوین نتوی دروجاوای کردستان دا جیب جیبینی
بله يعني انها كاري بكي نافاروكا ويتكاري هناك جمر سياستا كاري جو بي درابي يكيتيا سياسي يما كاري انها يا جو بيرابي بيشاروجي دا بهتر انها ايرو مثلا حاضري هاتيه كرن باش ايش سر هاتيه كرن مساله كونغر شونه سريته دجي هم بيرو سياسي ده هاتيه وكي رشنوسك هاتيه كرنت كونغر دا يوري تصديق كرن يوري دنگدان سر المناقشه كرن سر او خالدي تر ي خطط عمل وري تشيكن او خطط عمل جي انه امي كاتشا امي ايش بكن افتشتها حميجي مقارن باش سر بيشتغلن جبر شناسنامه خويا وقتي ام بيجن هيزكينها هاتيه خود بينين انه نرتيا خطا نتويد كردستان سوري ده که فيب تيبت بن انه به هبونا كردستان سوري به بيقبونا نتو وخاك كردستان سوري يعني كاتنج عليه سيفيل ومدنيه تنويا يعني كاري لشكري جي اما بارتي يعني كارك بارتي کی مؤسساتيه هيكليا ستالينية حتى إيروتي مشاندن سر تفكير سياسي كردي أو جي تجاوزاوي وريكرن مكاتب وهبن تخصصات ذهبي هر يكي باري مجال خود إيش بكي أم تيدت مجال سياسي دت مجال خو باراستن ده يك خال صور جمع هي براستي مسائل عسكري تبحث كر مسألة إنه مستا خو کشتنی یا شرعی ناخواه او خطه کی صورة الجمع جم هم یا پارتی چیکری هم او پارتیا نیوری چیکرین تیده بله يعني برايته يكيتيا سياسي كاربي تشتكيج كردار بيش كيش بكي از باور دکم از تعباد درج هاتی کرن و افکاری سر هاتی کرن هگر هیویک نبا و خانه دی طبعا بر پرسیار بر روشا امتده ایرو روشا سیاسی کشتی روجاوای کردستان ده و خانه دا بر و کار سر هاتی کرن جبو گاوک وری آفتن امتف آگادارن روشا سیاسی یا پارتی سیاسی جت روجا کردستان سوری ده چوه ایرو وقتی هزکی و هات شبه اف هزها روی پلکی نیه ده جیانا سیاسی کردستان سوری ده. بله گلکس پاس خالد علی گتب مرا آمده بوی الاستودیوز گلکس پاسیا آمده بونات الاستودیو تکم. سپاس بو و بو آرتی. سپاس. هناك سرکردن هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه دبیجن کو اگر بمباران کرن لسر باجاران ببرمیلن بمبکری بردوام بکا او دانساندن جنیفا دوان راوستینن لگور نوچه مالپرا العربیه بگوتسنا وان اندامن هف پیمانی اگر رژیم به ویران کرن بردوام بکی و دانستاندن نتنه بواته به و بسودا و تنه بسوده بن لیبل او توان رژیم مزل سوریه جی و بنخمینن دما دانستاندن کنگره جنیفا دوان دنابر اپوزیسیون و رژیم سوری دا ایریشن ببرمیلن بمبگری لسر سوریه بگشتی و لباجار حلب بتایبت برفرهتر دبن تفيكو إريشن هريتوند وبرفره لدجي تاخو قندوارن حلبتين كرن لبالفرن رجيم إريشن ببرميلن بومبكري برن سرنافچه داريا لدردورا شامي وباجار مورك لدردورا حمايجي لغور أمارن تورا مافي مروان لسوريه دو نزيكي سه كسي لسرانسري سوري هاتنا كشتن دنافدا دجنجي هبون ارتش آزاد یا سوری جنگ لدجی رخصنا دولت اسلامی العراق و شام داعش لسوری را گهاند. ارتش آزاد دا خویانیه که ویدیو در گهاند که گروپین سر به ارتش آزاد و دست به جنگ که وکری لدجی داعش لکنارا سوریه کرن. دا خویانیه ده هاتیه که و شر لدجی داعش بردوام ببا حتى كو رخصتن جناف ببن يانجي حتى چكدارن وخوا تبلي چكان رادستي ارتش آزاد بكن جعليه كيدن فالغور نوچه كمال برا العربية رخصنا داعش اگر بستك لقل لواء صقور الشام دا امزاكر كل غور و اگر بسته نابتو آلي چكان لدجي آلية دن راكا هروها لغور اگر بسته اگر تو ناکوکی دنابرا آلیه کی جه آلیین اگر بسته دا چیبو و دمه دا دادگه که جه هر دو آلیان پیک و وره پیک آنین جبو چاره سرکرنا و ناکوکی
لواء صقور الشام يكج جروبين آنيا إسلامية كوجة تشاري قانون و إيريشي نافچين دبن كنترولا داعش دادكا كوكاري حتى نها زيانك مزن بقهينا ويري خصني هروها قالك نافچيان جي جبن دستي و درخينا لگور اجانسا رویترز کو دو دزگاه هوارچونا مروویا ترکیه را گهاند ولات ترکیه ایدی نما قبول دکه به درباسبونا مالباتین سوریه بو ترکیه به پاسپورت به تایبت پشتی پربونا کمپین پنابرین سوریه کو جه گله کم بویه پشتی هاتناوان بشوی کی فره بسدما هم بسکرنا رژیم اسد تو باران کرنا خو ببر میلن بوم بکری لسر باجار حلبی هروهاج علی خوفج در سوریا ما في مروان اشکره کر کو اف 18 روزن د سلاطه ترکیه جی ناده بدر باسبونا رناده بدر باسبونا بهتر ج 2000 پنابرین سوریه کودنا وان د جنوزاروک جهانا بسدما تو باران کرنه رویانج باجار رقای حلبی نهاجی پرانیاوان لچوله دجین لسرسینورین گرس بیو ترکیه لقل آمد بونا ولاتن روج آوای و عربی جبو کار کرن به درخستنا بریاره که جه انجمنا اولهیه جبو خوش کرنا گهشنا آلیکاریان بو سوریه ده ولات روسیا را گهاند کو دم نها نتکوزش بو آویتنا گاوه که بوشوی دو دما کو بهتر جه 9 میلیون سوری پیوستیاوان با آلیکاریان هیا لگور نتوین یک گرتی بالوز روسی دنتوین یگرتی دا و تالی چورکین دو دوی درباره دا جه روشنامه‌وانان را گهاند ام لدجی هر گاوه که بیکرن جبو درخستنا بریاره که بوشوی جه انجمنا اولهی جبر دم نها نتکوزش بو گنگشکرنا هر بریاره که دا انجمنا اولهیه دا هروها افقاف هاد دمكي كو افصالك اندامن روش افاي دا انجمنا اولهيه دي كو جپازدا اندامان بيكتي بريارا شاندنا اليكاريان بو سوريه گنگشتكن كو پشتي مهانج دانو ساندنه انجمن بريارك نپابند را گهاند بو جبو رپيدان به گهشنا اليكاريان بو ولات سوريه لباجار کوبانه و لوارگاه پارتی آزادی و با آمدبونا بدهانج ولاتین باجر شوورک هنری دبن دروشما ام بو هنری و خوینه شروانن هات لارخستن هفکارم جیهان علی او راپورج مرا آمده کریا لوارگاه پارتی آزادی و ببشداربونا دهانج ولاتین کوبانه و بمقاطبونا گریکوکا هیرویا جنا کرد لکوبانی شف بهورکا کناری هات لدارخستن جعالی هنرمند دحام هجار و طیار علی دبن دروشما بو هنره و خونه ام شروانن پشتی کو پشکشوان شف بهورکا بخیراتنا میوانا کر بشدار کلی اک بیدنگ لسر گیان پکروانان راوستیان من تشتي آماده كرني كان سترانن أو سترانا مج مقاماتنا مختلفة يعني مج مقام البيات سترانك خو حاضر كريم من مقام العجم يك سترانك يعني أبوخا أمكن فيجن يعني رنجك جرنجي القصة القصيرة يعني أم كردي فيجن تشيروك كرتا تشيروكن من أو كري أوازا وازوي هيرو بيجم بخوا ومن هناك عجم مقام العجم قوتنا هنرمنده به هلبست و آوازن خوابشدار بون و پرانی مقامات لسر حجاز عجم و بیات لآلی که دین استران اوینی و شورشگری بشدار بون هلبت فلكلور حاضرها بس فلكلور يعني حر كسك كسك جيراي حر تشتكي جيراي من بمعنى من تسترانا فلكلوري جيرا حاضرنا كنا ايرودا بيتر من سترانا كردي بمعنى النوجان او يمنا او نوع حاضر كنا بمعنى ام بقربن هير سيدلي ملات بيجينا حمو بشدارن يعني فلكلور جشفبور که بپار نما بو لب هندکی بو هیجای ام بیجن که هنرمنده بستران خواه بشدار و گهستن روشک غمگینی در باسی روشک دلشاه کرن دستکتان انگو چپک جعالی بشدار دا نب هندکی بو جیهان علی برنامه آرک کوبانی
منوچه جواره پشکش کرن امی سرنوچال بیراو بینن. درمانخانه که باجار حسدچه هات تقاندن. پشتی دمجمره که جگرتنه اسایشا پیده دروجنموان لباجار عمود بردان. بناوی هاوارچونه پیدوین خوارنه بریا درگه تلکوچر در باسی روش آوا دبن و ببهاین گرانتین فروتن. جوانکی روش آوای کردستانه دی دریا یونانه ده جیانا خوش دست دا. پشتی سردانا روسیا جربا سردانا ولات مصر دکا. ارتش آزاد لسوریه شر لدجی داعش را گهاند. جارکه نوچه جواره هاتن پیش کش کرن هر آزاد بجین. المعرض الأول والوحيد لقطاع القطن بانتكس، المعرض الثالث لغزل ونسيج القطن من تاريخ 20 إلى 23 شباط 2014. مركز معرض الشرق الأوسط في غازي عنتاب.